kulesigcina ngaso lesisezenzo uvela indzaba yemthandazo sitela kuthandaza bazalwane iBhayibheli liveta ukuthi sithandaze singayekeli kodwa ngalela sicale khona sithola Davide leli iBhayibheli lithi uma ufunda ngaye lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu ngimtholile umuntu wenhliziyo yami ligama lakhe uDavide umsa waJesayi. Hallelujah. Amen. Sithola inhliziyo yaNkulunkulu bazalwane. The heart of God. Sithola umuntu leNkulunkulu abale phasi wafunga wathi unenhliziyo yami. Simthola lo muntu loye usendingeni. So ngathi umuntu akusawo kanti nebantu lebayinhliziyo yaNkulunkulu bayangena enkingeni. Yebo. La Davide wangena kanye enkingeni. La Davide bekagijinyiswa nguSawula. Gijinyiswa nguSawula uze uyofika eveni lemaFilisti wayifunza ungakajaki ngakuthola lokho. Nakafika eveni lemaFilisti utocela kukhosela. Lithi iBhayibheli nakafika acela kukhosela. EmaFilisti bekaditha tema-Israyeli. Kodwa uma igrace yaNkulunkulu wenda ditha takho, my God, wenda ditha takho tikukhoselisa. Davide ufika la kumaFilisti. Lithi iBhayibheli base bamabela indzawo. Lenzawo kwathiwa ligama layo yiZiklag. Nikhona abazalwane. Waphiwa indzawo ngoba bekangahambi yedwa. Kodwa kunebantu lebekahamba nabo. Lithi iBhayibheli nakafika ahlala eZiklag. Wahlala emalanga lamanyenti kwaze kwafika la emaFilisti abanembi nalesinye sife. iBhayibheli lithi na ukanifunda futhi ungakajaki lithi wathi asembini Davide ayolekelela emaFilisti. Tinduna temaFilisti atimthembanga. Tajala inkosi emaFilisti athi asimthembi Davide. Ngono amanajike abuyele ayohlala eZiklag. Hallelujah. iBhayibheli lasifunda khona sithola Davide ujike nalamadodza lawa lebeka nawo. Oh yes Lord. Lithi iBhayibheli kwangathi beka 600. Nakajika ufika eZiklag uthola kuthi iZiklag ihlaselwe titha temaFilisti. Amen. Tafike tashisa konke ngemlilo. Tathatha bantwana. Tathatha besifazane dangawashiya nemakhosikazi aDavide. Lithi iBhayibheli tathatha dangababulala tahamba nabo. Nikhona abazalwane. Uma bahambe nabo uyafika Davide eZiklag uthola ukuthi kuyoshiswa ngemlilo. Emasima ngumngcili. Bantu banyamalele. Enhlizweni yakhe naye akathi ukuthi kwente njani ngoba kude lekamtshelile ukuthi kwendeke. Lithi iBhayibheli nayi info lewayenda Davide. Number 1 lithi watiqinisa uJehova. Oh my God. Lithi wena njani bazalwane watiqinisa uJehova. Ukhona lo manivula ngesingisi kuneligama lengilifunako. Glory to Jesus. Watiqinisa uJehova. Ukhona lo manivula ngesingisi bazalwane kuneligama lengilifunako la. David was now in great danger. Verse 5 mama was in verse 6.
David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters. Yes. And they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord his God. He strengthened himself in the Lord. Amen. He found strength in the Lord. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ngosi labini uma ngisazindla emini ukuthi ngidala ekhaya. uNkulunkulu umnika le scripture lesi noma umnika lamavesi lawo. Uthi angite ngiku encourage ukuthi info lengakusita nalekusitako ngulokuthi uma letinto tivuka utiqinise kuye ungatiqinisi kulabanye bokuye. Listen Bible, Davide ngalesikhathi afika nalamadoda vuna afika nalamadoda lawa le bekashiye bomkawo sebathethwe nebantwana lamadoda wona lebekana Davide amjikela afuna umgoba ngematshe kodwa esikhundleni sokuthi Davide athwale tandla enhloko akhale tinyembezi Davide watiqinisa usimakazi. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh hallelujah. David encouraged himself in the Lord. David strengthened himself in the Lord. Hallelujah. Wenda kahle Nkosi kuthi uvumele makholwa tothandaza kuthi uvumele makholwa angene kulamagceke. Oh my God. Angene aphethe maBhayibheli. Oh hallelujah. Lokho kufakaza ukuthi awutiqinisanga kulabanye boNkulunkulu kodwa utiqinisa kuNkulunkulu wasezulwini. Kana utiqinisa kuNkulunkulu wasezulwini angeke akudisappoint. Glory to Jesus. Bible is David watiqinisa. Oh hallelujah. Kunesikhathi lapho tivuka khona. Kunesikhathi lapho tivuka khona. Kodwa kuthingeka likholwa. Letiqinisa. Letiqinisa kuJehova. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Lokuthandaza kancane mina. Thank you Jesus. Webahanda shaya. Oh hallelujah. Bantu lefanele bamvikele kodwa Davide watiqinisa kuNkulunkulu. Hayi bazalwane lo mlayezo awudanga la inkosini kuphela udekithi sonke usivela siyasikhathi siyavuka timo letilwane likholwa kodwa singeka sitiqinise kuJehova. Hayi singasuki kuye sibambelele kuye sinethembe ankulunkulu ofilana. The Bible David encouraged himself. This is Bible watiqinisa likhona bazalwane wena njani Davide watiqinisa kuJehova watiqinisa sebaphethe manje bafuna kumgoba likhona bazalwane bamanzi bathi David thina sambe nawe sonke lesikhathi kodwa wena nyalo udlulakile kuvikela bawunkethu nebantwana nyalo asibathi noma bayaphila noma bafile kodwa Davide watiqinisa wangathi wafuna likhona la. Hallelujah. Wangathi wena njani bazalwane wafuna likhona lakhe lemthandazo ngoba likhona kufanele libe Nkosi yami lifanele libe nani bazalwane lisasenami kunalenye ingoma ngiyathi kumbe nami ngikhuluma sisuthu qobo noma yini bathi
ikunutu. Basho njalo? Likhona. Bakhona bathi Suthu ungazi ngiyayema ngifake wena. Likhona bazalwane. Wafuna ini bazalwane? Likhona Dafu. Lithi lapha kulelikhona. Wasawubuta Jehova. Wabuta bani bazalwane? Wabuta akabutanga abantu. Kodwa wabuta bani? Wabuta Jehova. Uthi ngibalanzele yini? Angakayi kuJehova. Lesi watale waye umpriest. Wathi cela siya. Hayibo. Cela yini bazalwane? Cela siya. Sithi yasema priest. Bangathi wathi nikhona. Angeke ngiye Jehova. Ninakhe. Ngifuna ya Jehova ngoyi. Hayibo. Lesi Bible wathatha siya. Hayibo. Sithi yasema priest. Sika savikela. Sika savikela abo. Sika savikela abantu bazalwane. That's Bible Aaron na Miriam bakhuluma kabi noMoses. This Bible ngalesikhathi bakhulunkulu wefa. This Bible nabathetha khuluma kabi. Moses ngibani lo manje? Miriam washaywa inkomo. Washaywa yini? Kodwa akona limshaya. Fake siya. Hayi obekafake ini bazalwane. Siya se ba priest. Nalabanye magama siya siyavikela. Aya ni siya senanjani bazalwane. Siya sem priest sisholubo. Nikhona bazalwane. Sishoyini bazalwane. So Aaron wasinza etuwelko ngeka yesithi David wangazuthi wathi sebafuna ingoba ngemanje nyalo umpriest sesingela siya hayibo sesingela yini bazalwane siya ngana ngoswenda kahle kuvumele bakholwa ayothandaza bekhaya kusho ukuthi uthatha siya hayibo uthatha siya Jehova usingide lobunye nangadefikela nawe ngide lobunye haleluya anabo lobunye lungangifikela tuwe bathakathi anabo lobunye lungangifikela tuwe tifamona anabo lobunye lungangifikela kule timbi lesibhekana nato simakhosi Sitana siya. Oh, hallelujah. Hello, sitana siya. Sabu praise. Somebody sabu cause. Uzi mufikale. Unemana sata. Okanda na supet. Supeta siya. Ibahanda saya. Isi Bible wafika Jehova mbeza siya. Siya mesisho i-anointing. Mesisho luko. Alamanye magama abenene akhona kuxhumana naye. Angalambazi. Hayibo. Phela emakhosi bekungasi umsebenzi wawo ukuphumanisa sife naNkulunkulu. Kodwa bekungumsebenzi webaprofeti. Nebapriest. Manje David wathi ngakuthi ashiye kancane esikhulu. Hayibo. Ngoba besemshesha. Besaphuthuma mfundisi. Besekuyi-emergency. Ashiye lesiya esikhundla. Lebese kasifakwe uSamuel. Wangena siyeni. Wathi Nkosi. Wathi uNkulunkulu ngiphuthume ngigijime. Yebabe. Abantu baphethe manje. Bathi utasibona kahle David. Ngikhona bazalwane. Yamini ngalesikhathi baphethe manje. Kunesikhathi
zakhe tivulekela ngakubo. IsiBhayibheli wavele wathi nibaxoshe ndabakhanza na. Uthi uNkulunkulu baxoshe. Uthi uNkulunkulu usibaxoshe. Utabathola uphindze futhi uthole yonke lento lebayithethe imfuyo lebantwana konke utathola. Wow, hallelujah. Lalela kwenteka emva kokuba sekathi qinise Jehova. Hayi unebandvulo emva kokuba wethembile Yesu. Wahlabelela lenkosi isimshomethemba njalo. Uyayazi indlela. Uzomhola neso. Akusakele impela. Bana ngwasukhona losekela nawo. Nami ukhona losekela nawo. Ukhona lohola nawo. Olomosana. Siphila sikhathini esimadima. Siphila labantu khona. Ngikhona kodwa na. Siphila la kulona loyo upesa siya. Sipesa siya. Ela hamahasaya. Sipesa siya jeba Kristu. Sipesa aibo. Sipesa ngos. Sipesa kami. Sipesa Sipesa ngonya kos. Sipesa fika kos. Namandela Jehova. Sipesa fika kos. Tangaza kakanima. Bayede uNkulunkulu wethu. Bayede msindisi, bayede naphakade. Bayede ancient of days, bayede King of glory. The God who never sleeps, the God who never slumbers. Namhlanje ungcwele, namhlanje uphakeme. Ukhona usesekhona. Usanda wakhona uNkulunkulu wethu insuku. Umnini mandla onke. Siyabonga Jehova. This is Bible. Likhona abazalwane. Wayibela lo David ekhuluma ngaye bazalwane. Lona uke wangena ethempelini. The priest alamini. Ahamba nebafana bakhe. This is Bible nakafika. Wathi kude yini ngaphasikho sandla sakhe. Uthi umpriest usindalela lapha eDavid. Kude la sikwa lesivamile nje. Kodwa kunesikwa lesingwele. Lesingamali izikwe noma ngibani. Kodwa lesikwa abantu lebathi qinile. Uthi David, hayi njengoba sila sithi qinile. Netinto letinsizwa tingwele. Wasephumeni kwethu. Isibhayibheli wakhipha umpriest wamnika simo. Nikhona bazalwane. Wadla David. Wasa uyabuta uthi unayo yini inkemba. Wesibude lenye. Kodwa unenkemba. Lele wayithatha. Esitheni sakho Goliath. Ngilo lekhona la. Wathi David emnike yona. Mawufunda le verse. Lithi nginike yona. Ayikho nje nayo. Hayi Nkosi. Ekameni likaJesu. Wasena sitene nkemba Nkosi. Sitene nkemba kamoya. Sitento ishiya la. Utawuzama kumdizela kulenza. Utawube kujubeka. Hayibo. Labanye bayawutholakala. Kwangathi balahlekile mhlawumbe. Banzinza kulakabala. Sitena leli. Sithwele nguwe. Asikathwali kamhlabi yalingana. Kodwa lento sibiyanayo kasufundela. Bona lesimethwe. Bona lesamba naye. Sinomshiya kulelikhaya. Sithwele likaJesu. Asinenzaba. Kuze amadimoni athini. Asinenzaba. Kuze kuhlosweni ngawe namini. Bona siphethe. Sithwele Nkosi. Siyasimba njengoba sibona. Ola hasela. Siyasimba dlamini. Njengoba sibona siyasimba. Sisimba ngemabhomu kamoya. Lesitowatanyela kulekhaya. Sisimba ngamizayithi kamoya. Lesitowatshala. Hela hasela. Hallelujah. Kulabala nokunanabule basima anti-missiles. Lokho kuthi nakuthunyelwe ama-missiles. Kona kuyasukuma. Bese kuyayishaya kwibhilidi emoyeni. Sitoshiya kona ke Nkosi. Asathi ukuthi ngalo yawuthumelayo. Hayibo.
We are judging any tongue. We are judging any speech. We are judging any mind, any idea. Any poswa uwe. Siyajaja na angeke yafumeleke. Hallelujah. Sasa mwana pala mna namna mshumayezi. Kwa kufunga tinjo. bayamlalela bena njani bazolana nabafika emnyango bavula bathola phetha ngoba sibathi ukuthi abasuphume njani singabe khona lo ngena uvali hayibo uvula ungavali aphinza vale ungavuli ngoba phetho bekafakwe u4th apartment lokusho ukuthi bekunemagede langu4 wathi ingelo senikhipha kulele kuqala lasala lavale yamkhipha kulesibili lasala lavale yamkhipha kulesithathu lasala lavale yase yamkhipha kuleqina lavuleka laphize lasala lavale ngoba bekulandwe yena yedwa bekungakala vale intingo ekamini Ngosi site tothanda onke amakhosi namhla site kuwe nje. Yebo yadabini onke amakhosi namhla site kuwe nje. Nemo lo ungena ungiye office kusasa angathi umbe uyalinde. Ema office yawukhukha emathothi. Ngothi ungena kunyaka 34 emathothi. Ngeke bakubude dlamini. Ngeke bakubude ngosi. Ukutsuku. Ugawa wena yini? Glory to Jesus. Abanye bawucabanga ukuthi ikhundla tabo tiyahamba.
uyophumula kusekutheke matholo bemlethela umlayento ebukhosini inkosi yabelethela umlayento kusi Davide wathi qinisa wathi qinisa uNkulunkulu wathatha siya sekupriest wambatha wathi nakatetha kwembatha siya wayekela onke amadoda waya kulomzala wetinsuku wathi nende njani Nkosi wathini bazalwane Nkosi yathi Nkosi bagijimisa ndabathola ungafunda uzofika egcineni nembala wabathola esibhebhelo wabathola and waphumuka kule 600 kune 200 iyasala endleleni edzini wahamba sekana 400 nikhona yena ke yedwa bekaba 100 ayedwa njengokuthi bahamba 500 bahamba umusa abaningi 5 inamba yemusa wakuziphatha kufika wabangenela wababhubhisa wabashaya wabaqedza Davide wathola konke ayo wena ngazi wathola nathi asakhumbula nathi wathola nalokunye lebe bakuntonje phambili wakuthana nase bajika asebathuza la 400 abana basebenzile singabaningi wena Davide singabaningi lemfuyo ukuthi Davide bukani anikani hayibo khona lesilwe uma silwe wenguye asibi magogo asibi magogo inkinga yabantu basiba nabanetimbo bakhohlwa ukuthi bathi ngibangba umuntu athwala athi ngemandla ami la kube uma Jesu angafuni uvuke ekuseni ungathi uyibekile alarm uyena njani uyibekile alarm uyisethi ingakuvusa ukuthi abantu bakho batokunyakatisa khabako bakunyakati bathwala ukuthi hawo kaze wahamba ngoba akavumanga uvile nakamandla lesigabisa ngawo yakhe ngula kusisa ngiyopela sendeni soba zabana ngoba ngiyabona sengishumayela isikhathi esithi